osjećam se kao da imam Nokia 3310 u rukama, a to znači da su jako dobra vremena pred nama, zato što je Nokia 3310 bila legendaran telefon i legendaran mobitel, a danas sa mnom je osoba koja stoji iza ovog, pa je li mobitel, vidjet ćemo, čućemo, ili je nešto drugo, i koju zapravo ulogu ima, možda je to malo bitnije od cijele priče. Ja sam Marko Matijević, glavni urednik portala Srednja.hr, a sa mnom je danas Albert Gajšak, tvorac ovog čuda, reći ću, ipak je malo čuda iz Karlovca. Osoba koju pratim već 2-3 godine kako se razvija od maturantske tvoje godine, ali tako? U principu kad si postao neki... 3, ali ne, brzo vrijeme prolazi. Čekaj, na trećoj srednje si krenuo sa razvijanjem cijele priče? Mislim, krenuo sam još prije ali u 4. srednje je nastala tvrtka i tak nešto. A ne, zapravo ne, u 3. srednje je bio nekakav prvi srednja.hr članak, to je bilo prije 4 godine, dakle 2016. još. Znači tad smo mi počeli pisati o Albertu. Albert, dobrodošao. Bok. Zašto smo te zvali? Pa zato... mogu ja reći prvo što ja mislim o tebi, ovako za početak. Ja ću samo ovo zgasiti, da mi se baterija ne isprazni. Znači, jako su rijetki ljudi in general u Hrvatskoj koji nešto rade sa ciljem edukacije drugih i koji to rade na nekoj rudimentalnoj razini koja nema veze direktne sa obrazovnim i znanstvenim sustavom. I ti si sad jedan pionir toga, prije ne znam Bakića, dobro, bio je tu STEMI, oni koji su vjerojatno, znaš ih njih, dobro je tu ekipu, ali ti si bio neki kao solo igrač, kao jedna mlada osoba, maturant koji si skužio da postoji potreba da naučiš mlade nešto i meni je to bilo kao wow i to mi je onako huge respect za to. A tu si da nam objasniš zašto i zašto drugi nisu takvi, za kog si glasovao na izborima i sve ostalo, pa eto. Ok, gdje krenu to? Hvala ti što si me pozvao na podcast i hvala ti što ste napisali još 2016. taj članak u meni, dok praktički to nije bilo ništa još uvijek. Ja sjećam tamo 2016. kad sam bio na tom nekakvom sajmu u Rimu sa ovim Maker Buinom, dok je to još dok ta moja tvrtka nije postojala, ništa, on je zapravo Srednja.hr je napisala članak o tome i mislim da zapravo zahvaljujući tome su krenuli svi ovi neki drugi veliki coverage, nakon toga je bio Telegram, pa Jutarnji, pa nešto drugo, i cijela priča se nekako zapravo zrolila zbog toga, tako da to je respekt, evo šta ste me tad podržali i nekako na spotlight bacili. Da, nadalje, sorry, zaboravio sam, sad si me sve htio pitati, nisam ništa, mislim ja sam da si me pitao da vjerojatno da bez veze krenem pričati o edukaciji, svemu tome šta sam i kako. U smislu, znači, samo, jesam dobro definirao, kao ovi tvoji uređaji kojima se ti baviš. Ajmo zapravo da sad ja imam osjećaj, evo ovako, to je jedna stvar još koju mislim o tebi, a mislim o cijeloj hrvatskoj javnosti, tako da se ovo više tiče vas, da puno ljudi ne zna za tebe. U smislu, ti nisi celebrity influencer koji ima 100.000 ljudi na svojim društvenim mrežama. Ti si celebrity među nekim poduzetnicima koji su puno stariji od tebe, koji te bekaju na projektima, ali da ja sad idem raditi anketu među nekim maturantima, a sad sam to napravio prije pol sata, pitao sam jednu maturanticu i si kad čula za Alberta, rekla mi je da ne. Međutim, kad sam je rekao, to je dečko koji radi na svojim nekim uređajima, mobitelima itd. Bio je jedanput u Provjerenom, sjećam se, gledal... Što sam bio u Provjerenom? Ok, nisam znao da sam bio u Provjerenom. Ja sam se isto iznenadio, ali bilo je, ili u Potrazi, ne znam, nešto je bilo na TV-u. Nisam ni u Potrazi bio, ali nema veze. Negdje je vidjela. Mislim da bio sam na HTV-u, ali da, vjerojatno nešto miješalo. Ali da, generalno kao nisam nešto sada ultra famous i niti ne radim na tome, niti mi je to primarna svrha da ja sebe kao osobu spotlightam. To je definitivno nešto što nekak ide u ruku pod ruku sa ovime što ja radim, s tim cijelim biznisom i onako moram pokazati sebe kao osobu iza tih projekata jer je ispalo da ljudi žele čuti tu priču, žele čuti tko stoji iza tih nekih proizvoda, naši kupci žele to vidjeti i kind of supportira nas isto zbog toga što imamo tako neku inspirativnu priču i nekako je cijeli taj biznis koji sam pokrenuo self-made u smislu da smo jako puno toga radili i jako puno toga sami napravili. Ali da, definitivno mi nije cilj da ja budem najpoznatija osoba na svijetu, nego zapravo da napravim super cool proizvode koji će educirati druge i ako ljudi neće znati da sam ih ja napravio, stvarno me to ne dira, tako da... Nisam razmišljala da si ti na nekoj ego trip, to putovanju, da sad se mora znati da si to ti napravio, nego iz pozicije kao, ovo je neka hvalevrijedna priča. Imam osjećaj da ljudi, publika, moja publika isto tako, da dosta često na ovakve priče kad nešto objavimo,
stavi like kao support, ono, znaš, ono super, bravo, bravo, radiš nešto kaj nikome ne smeta, kao lijepo, ali neću se sad truditi informirati nešto detaljnije o tebi, koji je tvoj proziv. To ti je recimo primjer kad mi objavimo priču ko je pobjedio na informatičkoj olimpijadi, osvojio, ne znam, neku medalju. Like, dobiš ono 1000 lajkova na tu vijest, ono, kao svi će supportat jer je kao super, neko je bio u natjecanju u Indoneziji i dobio zlato. Ali ono, neće sad niko vidjeti koja škola, šta je on trebao raditi, koliko se treba mučiti da dođe do te medalje. Kužiš kao ću reći? Ono? Da, kužim te, da. Da, nemam pojma šta da kažem na to, mislim generalno kao, ne znam šta da mislim o tom nekom mojem imidžu i svemu, ali istina je ono da radimo nešto vrlo interesantno, ali zapravo mi se ne fokusiramo na Hrvatsku kao tržište, jer samo 5% prodaje nam odlazi na hrvatsko tržište. Mi, na primjer, nikad nismo ove svoje uređaje i te materijale za slaganje njih preveli na hrvatske, nikad nismo baš nešto zbiljni radili marketing u Hrvatskoj, zato što smo od početka tak nekakav international business. I to nije zbog toga što nema interesa u Hrvatskoj, nego zato što nam jednostavno nema smisla fokusirati se isključivo na neku Hrvatsku koja ima 4 milijuna stanovnika u odnosu na SAD koji je višestruko veća zemlja sa puno većom kupovnom moći i nekako od samog početka smo mi zapravo orijentirani jako prema izvozu i uopće me zapravo ne dira i ne smeta to što, na primjer, bismo mogli biti poznati u Hrvatskoj zbog toga što moj cilj nije samo educirati hrvatsku djecu i napraviti proizvode koje će koristiti Hrvati, nego koje će koristiti u cijelom svijetu. Kao što vidiš od početka, megalomanija je kod nas uvijek bila jaka. Eto. Znači, čisto da vi vidite koliko je teško uspjeti, zapravo koliko je teško doći od neke ideje do nekog krajnjeg rezultata, a pričat ćemo još sad detalje o svemu tome. Najbolje ćemo to vam ilustrirati. Ukrali smo jednu fotografiju koju si ti objavio, pa molit ću kolegicu da je stavi na zaslon. Kako si izgledao na prvoj Kickstarter kampanji, kako izgledaš sada? Da, to je bila interesantna zezancija. Da, definitivno od 2017. kad sam krenuo, a mislim i prije sam krenuo. Da, s čime si krenuo? Ajde, da čujemo. Pa, dakle, ja sam se još u 5. razredu osnovne škole krenuo baviti sa elektronikom i tim raznim setovima. To su na početku bili prvo neki legići, onda nakon toga su postali neki setovi koji su malo zbiljniji, kao za mali elektroničar, mali robotičar, tako nekakve stvari. I tu me otac jako puno podržavao, jer mi je uvijek kupovao te neke kreativne igračke i kreativne zapravo te setove s kojima sam ja učio. Uskoro sam krenuo ići neka natjecanje iz robotike, iz tehničke kulture i osvojio sam u 7. razredu osnovne škole prvo mjesto na državnom natjecanju iz tehničkog i onda u 8. razredu drugo mjesto i onda nakon toga su bila neka natjecanja iz robotike međunarodno na kojima smo isto osvajali neka mjesta, ja i kolega koji smo se natjecali. I tako je zapravo krenula cijela ta priča gdje sam se sve više i više zapravo nalazio u tom svijetu elektronike. Ti si 99. ili 2000? 98. godište. 98. si? Da, dosta sam star kao što vidiš. Brončana generacija, ok. Aha, da, brončana zbog ovih... Da, ti su zbog ovog... Svjetskog vatra. Svjetskog prvenstva. Dobro, ok, valjda to boomeri tak zovu. Ajme, Znači, ljudi uopće ne razumiju koliko je ta 98 bila full bitna za moju generaciju, koja nije boomerska generacija, Ja sam se tad rodio, ja ne znam, evo sad o čemu pričate. Pa naravno, da ne, pa mislim, daj uzmite neku knjigu iz povijesti. Također PlayStation 2 je izašao 98. tak da kao, kind of, zašto ne zovemo PlayStation generacija onda? Znači, ja se sjećam da sam ja plakao tati da želim Nintendo i da mi je tata kupio, to je prvi PlayStation, i da sam ja bio toliko razočaran jer nisam dobio Nintendo, dobio sam nešto što... Kao nisam znao šta je to, znači nije bilo jasno, kao na kraju ispalo super kad sam skužio. Da, uglavnom, krenuo sam s tim nekim natjecanjima, svašta nešto i dosta sam se krenuo interesirati za tehniku ovako u svoje slobodno vrijeme i krenuo sam tu ići po raznim radionicama, u nekoj fazi sam krenuo organizirati i vlastite radionice sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, slagao sam doma različite setove i onda sam nakon nekog vremena skužio da mogu da me stvarno jako veseli kada napravim nekakav elektronički uređaj koji ti onda slažeš danima i onda na kraju ga upališ i on funkcionira. I slagao sam tu, na primjer, prva stvar sam složio neke od tih stvari, odnosno među prvima je bio neki synthesizer, pa je bio neki ručni sat, pa je bila ta igrača konzola neka, pa je bila neki drugi uređaj tu bio. Uglavnom svašta nešto sam ja tu slagao.
I onda sam u nekoj fazi krenuo to nositi po sajmovima. I na tim sajmovima inovacija, sajmovima tih izuma sam zapravo pokazivao te uređaje. Ljudi su jako pozitivno reagirali, pogotovo na tu igraću konzolu. I onda sam zbog toga krenuo dalje dovršavati, raditi to. I nekak se zapravo gradualno to pretvaralo u nekakvu ozbiljniju priču. I neka prekretnica je bio zapravo taj sajam inovacija u Rimu 2016. gdje smo onda izabrani za predstavnike Hrvatske, gdje smo dobili spotlight različiti medijski i tu sam zapravo onda se dogovorio sa Tomislavom Carom koji je inače prije još bio moj prijatelj da ćemo zajedno pokrenuti nekakav biznis zajedno gdje će on ući kao nekakav investitor i mentor, a ja ću zapravo probati tu ideju plasirati na tržište zajedno s njim, odnosno uz njegovu pomoć. Da, vidio sam ste BFF-ovi na malo društvenim mrežama. Tako, BFF-ovi, da. Mislim da se ti nama javio u inbox na Srednja HR, kao molim vas, razmislite, je li ovo tu vam zanimljivo za objavu ili tako nešto, Moguće, da, nemam se sekret, ne trebam više vode. Ne trebaš. Da, moguće da, i znaš kaj, još uvijek to radimo sa slanjem na te inboxove, zbog toga što je začuđujuće kako možeš dobiti coverage od različitih medija na taj način. Ja sam, na primjer, od BBC-a sam dobio coverage, tako da sam im se javio na inbox na page-u, to je onako ogroman page, kao milijune ljudi, vjerojatno. Milijune ljudi koji ne čekaš uopće da će ti odgovoriti i onda su mi dosta 4 tjedna kasnije me neko odgovorio kao ja super, ajmo napraviti nekakav intervju, i ja i dalje šaljem u inboxove, tako da evo, Facebook je začuđujuće jako presalat i ne treba ti biti ispod časti poslati nekome na Facebooku message, najgore šta se može dogoditi da ti nitko ne odgovori ili da actually uspiješ zahaltiti neku novinara ako imaš neku ideju i mislim da pogotovo ovdje kod nas u Hrvatskoj, pošto smo tako mala zemlja, ružno je reći da novinari baš nemaju o čemu pisati, ali nije daleko od istine. Kao jako ima malo vijesti u određenim spektrima. Kao imaš jako malo ljudi koji rade elektroniku, jako malo ljudi koji, ko što si rekao, pokušavaju educirati, jako malo ljudi koji se općenito bilo čime bave i samim time sve što ti ovdje napraviš zapravo bit će jako zanimljivo. Nije teško doći do dnevnika ako imaš dobru priču. Pa da i ne, ali rekao bi definitivno lakše ti u jednoj Hrvatskoj doći do dnevnika nego doći do dnevnika na primjer u nekom SAD-u. Okay. Zato što u SAD-u imaš puno više zapravo ljudi koji rade slične stvari kao ti, ako kojiš što ti želiš reći. Daj mi reci sada, tu si donio neke uređaje, da krenemo sa najstarijim. Kako je sve krenulo znači prvi ozbiljniji poslovni korak, je li bila ta prva Kickstarter kampanja s tog mima gdje si ti izgledao vrlo mladoliko kao rođen stvarno 98. Sad izgledaš više malo starije sa bradom i tako, to ti vjerojatno iskustvo plaćanja poreza isto i svega. Tako, sad sam mudri i iskusniji i također me svače ozbiljno zato što sam pustio bradu pa onda... Pa to je dobro, a to je najgore kad dođeš negdje na sastanak i onda izgledaš mlado i onda joj ti si mlad. Da, to je za neki put diskriminacija po tom pitanju, ali nikad me baš konkretno nije sad jako kočilo, to mogu ti priznati, kao nije da sam zbog toga pustio bradu, više tak nekakav, ne znam, eto. Ajde, look change. Prva Kickstarter. Prvi Kickstarter bio tu za Maker Buina, to je ova igrača konzola koju sam sastavljaš i on igra ove video igre i cijela poanta je da dobiješ ga u dijelovima i onda ga moraš sastaviti, naučiti nešto o elektronici i možeš ga nakon toga zapravo programirati. I svaka ova igrica na njemu nije emulirana, znači nije zapravo s nekog starog Nintendo, nego je programirana za taj uređaj, što znači da možeš pogledati source code od svake te igre i izmijeniti ju. I s time zapravo ta cijela priča krenula, to smo 2017. launchali u ožujku i kampanja nam je u samo nekoliko dana skupila $15,000 i do kraja zapravo kampanje smo skupili $100,000 narudžbi i to je za mene bio jako velik success. I to je za Hrvatsku tada bilo velika stvar, nije tad bilo toliko puno tih stvari? Pa bio je, crowdfunding je definitivno bio puno manje popularan nego danas, ali još uvijek nije se crowdfunding toliko uspio probiti i nekak od te 2017. nemaš baš jako puno vrhunskih crowdfunding kampanja i općenito vrhunskih ti nekakvih product launcheva iz Hrvatske, što je jako tužno, ali to je neka priča za sebe, ali da, za mene je to bio hit, najviše zapravo zbog toga što je nama većina ljudi to suportalo
izvana, najviše ono SAD, Velika Britanija, Njemačka. Ljude koje ne znaš kao. Tako, iskužio sam da su to ljudi koje, ja ne znam, koji su, to su portali zbog toga što su vidjeli nekakav potencijal u tom proizvodu, a ne zbog toga što me znaju pa će me sad podržati zbog toga što su moji susjedi ili nešto. I to je zapravo za mene bilo puno bitnije od tog nekog novčanog iznosa, jer je to bila indikator validacija. Uspjeha nekako. Pa da, zapravo validacija da taj proizvod ima nekakvu, da je ljudima interesantan, da će biti interesantan na tržištu, to mi je bila ta neka validacija. I tad sam se zapravo odlučio, ajmo reći, za sigurno, idemo u to, idemo napraviti taj Kickstarter, idem se posvetiti u potpunosti tome i idem zapravo ne upisati fakultet, nego odlučiti otići direktno u profiće. Haha. Ti si zapravo htio mini Alberte napraviti diljem svijeta. Neko kao generalna vizija toga da ljudi koji imaju i neki interes prema onome što ti dijeliš interes, da dobiju priliku to raširiti, naučiti. Pa da, definitivno rekao bi da zbog svoje ljubavi prema elektronici sam napravio ovaj proizvod koji će praktički pomagati i uveseljavati druge ljude koji su slični kao i ja. Kao te nekakav dosta sebičan altruizam kada ovako pogledaš, ali World domination. Kind of world domination, da, to je nekakva naša uvijek bio cilj, ali da, recimo da kad radiš takav proizvod, u mojem slučaju ja se najviše zapravo mogu identificirati i razumjeti kako razmišlja netko ko je sličan meni, ako kužiš što ti želim reći. Ne mogu sad izmisliti nekakav proizvod za, ne znam, sad ću bubnuti beauty fashion blogerica zbog toga što ja nisam beauty fashion blogerica i ne razumijem jednostavno što oni žele, ali ja razumijem na primjer, šta je meni fora. Meni su fora igrice, igraće konzole, lemljenje i ima jako puno, hvala Bogu, istomišljenika na svijetu koji su ove proizvode prepoznali i svidjeli su im se. Kojim brojem govorimo? O kojem broju ljudi koji su kupili uređaj? Pa evo, do dana današnjeg prodali smo 15.000 uređaja, ja bih rekao da je to ukupno preko 12.000 ljudi kupilo, do toga što neki kupe po par komada i kupili su to ljudi iz cijelog svijeta. Baš sam gledao neku statistiku da smo preko, mislim da 40 svjetskih zemalja smo poslali te svoje proizvode, imamo preko 70 distributera sada u svijetu, prodajemo to svugdje i generalno djeca, mladi, stari, različite dobne skupine, jako ih interesiraju ovi naši proizvodi i to je, imamo ti inače jedan page na... Sad imamo publiku bi ovak svi ljeskali, bravo. Hvala, imamo ti na Trustpilotu, to ti je stranica inače gdje kao skupljaš independent review-ove, tamo smo 2018. krenuli invititi sve naše kupce da ostave honest review i trenutno imamo tamo 115 review-ova, prosječna ocjena je 4,7, imamo stvarno jako lijepe, jako dobre review-ove, jako velike fanove naših proizvoda i to je stvarno jako pozitivna priča i jako lijepo kada radiš i uložiš toliko puno vremena u takav nekakav proizvod da onda vidiš zapravo koliko to ljudi vole. To te zapravo motivira da dalje razvijaš te stvari i skužiš da to stvarno ima smisla. Ne znam, sad otvorio si brdo, možemo ići u raznim smjerovima sada, ti kažeš profil da može biti starija osoba koja koristi, ali daj mi recimo neki profil mlade osobe koja je kupac koji ovo koristi, na koji način ona koristi te... Najviše nam to zapravo kupuju ili roditelji s djecom i onda to u većini slučajeva su interesantno tate, na neku foru još uvijek tate više vole se igrati sa tehnikom nego mame. Ne znam je li to tako nekako u genetskom kodu ili jednostavno, ne kažem sad da nema interesa, ali u prosjeku više to tate kupuju i onda slažu zapravo sa svojim kćerima i sinovima. Ja nisam ja ne bi bio takav tata, ali dobro. To je nekakav interesantan efekt jer sad se pojavio taj nekakav bonding zapravo gdje onda imaš tu nekakvu, ajmo reći, radionicu, tu kreativu gdje onda roditelj slaže to sa djetetom, slikaju se, obično to stave na društvene mreže i te nekakav quality time zapravo provode zajedno. To je nešto što uopće nisam očekivao kad sam radio te proizvode da će se zapravo dogoditi. A ovako je dosta interesantno i mislim da ljudi zapravo to vole. Druga stvar što nam to kupuju su malo starija djeca, završetak osnovne škola, srednje škola, koji onda nažicaju starce ili kupe to svoje ošteđevine zato što se već bave elektronikom i neko interesira ih ta stvar i čak i na fakultetu nam znaju to ljudi uzimati.
jer jednostavno vole ono tako tehniku. Jel ono vole se tipa, stavljati nešto. je neki faks tipa Fair kupio onak 10 uređaja? Pa Fair nije, ali eto, pozivam ih na call to action da kupe te uređaje. Čekaj, pa zamisli Fair nije kupio ono, nije. znači ja sad javno prozivam dekana Faira, znači što nije kupio. Ovo je vrlo interesantno. Znači ono, jel ti znaš da oni na Fairu i dalje koriste indekse, da nemaju elektroničke indekse Nisam na to Fairu. znao, Znači ono, a ne koristite elektroničke indekse i niste kupili od Alberta Gajšaka jedan vrlo skromni uređaj cijenom za vaše prilike, ono... Pa da, istina je ono da, na primjer, jako puno tih hrvatskih fakulteta koristi neke i škola koristite neke proizvode koji su napravljeni, napravio ih je neko van Hrvatske, a zapravo imamo jako puno pametnih ljudi i jako puno firmi koje bi mogle neke jednako cool proizvode napraviti ovdje kod nas. Pravi primjer je sa mikrobitovima, to je bilo dosta kontroverzno i mene su onda tu više navrata prozivali kao da da stvarno ima smisla kupiti te mikrobitove. U toj fazi mikrobit je jako dobar proizvod, polišan i stvarno super za edukaciju, ali možda je bilo pametnije da se ti novci uložili da je neko hrvatski izmislio nekakav hrvatski mikrobit. To je bilo onako po meni puno više cool priča. Na hrvatskoj nekakvoj edukacijskoj platformi učimo hrvatsku djecu. Problem je šta kad se radi tako nešto državno, ko što je bilo sa digitalizacijom ovih škola, ili to onda obično ekipa iz Carneta napravi nešto što je onako skroz bez veze i sada ne želim sad ulaziti u neke kontroverzne teme, ali hoću ti reći da mislim da generalno treba se angažirati neka tvrtka da tako to nešto napravi, jer kada se radi nešto na razini fakulteta ili na razini neke organizacije poput Carnet, obično to ispadne onak napravljeno dosta loše. U smislu nevizionarski, možda da to nevizionarski, nemotivirano time da će se prodavati van zapravo toga, nemotivirano time da na primjer ovo što se sad, ja imam brata koji je u srednjoj školi i onda krenuo je kad je krenula ta nekakva e-nastava, to je bilo zapravo sramota što je to bilo sa digitalizacijom te nastave, to je... Za početak postoji nekakav, mislim da Microsoft Teams ili nešto tako, gdje su stavili djecu i onda su odlučili svu djecu staviti u nekakav ogromni chat room uz cijele Hrvatske zapravo, koji nije bio kuriran. Tamo su djeca stavile nekakve gluposti skroz postalo. Mislim da je to sramota generalno za hrvatsko školstvo da se nešto tako dogodi, i da ti serveri padaju i onda, ne znam, ili na drugu ruku neke škole su koristile onaj Lumen zapravo i onda tamo imaš nekakve stvari gdje djeca to krenu koristiti, slike su 400 kilobajta maksimum i onda nitko ne zna resizati sliku i onda, uglavnom hoćete reći da generalno treba angažirati neke vanjske tvrtke koje će zapravo pristupiti tom rješenju više vizionarski, ako ćemo to tako reći. I mislim da generalno to treba općenito primijeniti u edukaciji. Da li ti misliš da je ovaj tvoj proizvod ili neki od tvojih proizvoda kompatibilan da uđe u kurikulum škola? Ne kažem da se ti sad nudiš, ti si zapravo svjestan da ti radiš sad ovdje naglavam bez veze i definitivno rekao bi da generalno edukacijski sustav je bitka koju ja ne bih htio voditi zbog toga što sam se onako u više navrata dosta opekao recimo i nekako ja zapravo volim ovo što radim, gledam interese ove svoje tvrtke i jako se volim zabavljati s ovim proizvodima. Ono što je interesantno je da zapravo naši proizvodi jesu dijelovi raznih kurikuluma u raznim privatnim školama po SAD, Australiji, Kanadi i dobili smo puno bolji odaziv i puno brže i lakše smo te svoje proizvode tamo plasirali kad su to neke privatne institucije, zato što tamo postoji 1, 2, 3 osobe koje odluče da određeni proizvod ide u neki kurikulum. A bilo koja državna obrazovna institucija, bilo gdje, ne samo u Hrvatskoj, ne prozivam ja sada da je samo hrvatsko školstvo loše, nego jednostavno sama činjenica kad imaš neku državnu školu, tebi treba proći jako puno vremena da se nešto stavi u kurikulum, da se kurikulum izmijeni, zbog toga što puno više ljudi treba donijeti tu odluku. Tako da naši proizvodi nisu u nikakvom zapravo tom official državnom kurikulumu bilo gdje, zbog toga što postojimo tek 3 godine, a proizvod, na primjer, Makerphone smo krenuli pa kak se spada prodavati i plasirati prije možda 2,5, ovaj Makerphone prije 1,5 dana i sad smo tek izbacili Sandbox. Hoćete reći, novi smo kao i takvi sustavi prolaze jako sporo. Prolaze jako sporo i ja nemam vremena čekati 4 godine da netko reformira nešto da ja stavim tamo svoj proizvod. Ja moram dalje izmišljati nove stvari i gledati da opstaneš na tržištu. Pa tako je, da. I mislim da je tu zapravo dio problema. Ali jesi malo onak
razočaran što te niko iz kao obrazovnog sustava ili govorim sad razini školstvo ili sektor visokog obrazovanja nije prepoznao i rekao znači mi ćemo sad. Baš imaš paljbu na te obrazovne sustave, Pa zato vidim da ga ne voliš. Pa mislim, je li ovo srednja HR ili nije? Pa mislim, gle, ja kužim da ti kažem samo zašto. Zato što naša uloga medija i naša uloga konkretno je progovarati o nekim negativnim pojavama koje postoje u društvu. I ja vidim jednostavno nekako kada mi nešto napravimo, napišemo, da postoje neki minimalni pomaci. I ja sam uvjeren da i ovo tu će napraviti jedan minimalni pomak u našem društvu nabolje, jer neko će shvatiti, ipak možda ovaj Albert nije lud, u smislu nije da kritizira samo radi kritiziranja, nego je konstruktivne neke ideje ima, pa idemo poslušati šta on ima za reći. Da, pa gledaj, definitivno vidim da općenito to školstvo dosta je, Hrvatska bi nazvao točkasto, imaš jako puno svijetlih točki, jako puno svijetlih nekih priča, jako puno zapravo ljudi koji se trude, a na drugu ruku imaš jako puno ljudi koji se ne trude u tom cijelom sustavu. I ono što definitivno bih htio istaknuti svemu tome je da ja sam vrlo nedavno završio tu školu. Ja imam sad 21 i 3/4 godine, sad ću imati skoro 22, ali tamo sam još 2017. bio u školi i praktički osnovao sam svoju tvrtku još dok sam bio u 4. srednje. I na jednu ruku ja snimam taj nekakav ultra high-tech startup koji radi te igrače konzole, prodaje ih strancima i svašta nešto, a na drugu ruku mi tamo u gimnaziji u Karlovcu, koja onako nije uopće loša škola, imamo jedno računalo na informatici na 2 učenika, onda se učenici smjenjuju, kužiš. Ili na treću ruku onda dobijemo tamo nekakvu donaciju, to je Karlovačkoj gimnaziji od Microsofta gdje oni podijele nekakvih 50 tableta ili nešto i onda se ti tableti stave u učionicu iz njemačkog i to oni se zaključuju u neki ormar. To se koristi samo onako jedanput u jedan od 365 dana u godini za igranje nekog kviza, kako se to zove, što svi igraju, Kahoot ili nešto. I onda nakon toga se to spremi unutra. Hoću ti reći kao, sve to je jako sporo, inertno i plastično. Imaš hrpu tih škola koji imaju 3D printere, kupe 3D printere, nitko ne zna raditi s time. I to će ti svatko reći. Kao, idemo riješiti problem digitalizacije i unapređenja edukacije. Kupi 3D printere, kupi tablete, baci ih tamo. Ali nemoj nikog educirati da nešto radi s time. A svi profesori su inertni, profesorice iz sociologije i kemije koriste grafoskope i pričaju o tome kako kod njih neće biti prezentacija zato što ne žele da nekakve gluposti lete po ekranima. Kao kontradiktorno, jednostavno treba na skroz drugi način rješavati taj problem obrazovanja. Sad, ja imam 21 godinu, ja sam poduzetnik, ja ne znam ništa o obrazovanju. Mislim da generalno nemam neki prevelik kredibilitet da sada kritiziram, pošto to je jako opsežna i jako teška tema, da jako težak odgovor. Ja, na primjer, da se mene pita da ja sad budem nekakva osoba koja odlučuje šta će se raditi u tom sustavu obrazovanja, ja stvarno ne znam na koji način bi ja tome pristupio, ali vidim neke očite nelogičnosti u tom cijelom procesu, kužiš. Huge respekt za to što si rekao da ne znaš od kud bi krenuo. Ne znam, to ti je, kužiš, ista stvar kao što je sad što je bilo s koronavirusom, svi pljuju po političarima, po stožeru, po svemu tome. Ja nisam fan ničeg od navedenog, ali da meni neko sad da nekakav task, Albert, riješi problem koronavirusa u Hrvatskoj ili svijetu, ja nemam pojma gdje bi krenuo. To je ogroman responsibility, kao i ogroman problem i mislim da stvarno trebaš imati jako pametne ljude koji će se ne bojiti te odgovornosti da stvarno izmenadžiraju. Slična stvar i sa sustavom školstva. U Hrvatskoj ili bilo gdje, jako teška tema i koji je jako teško naći pristup. Ja misliš da zapravo u tome što ti priznaješ da nešto ne znaš da imaš neku određenu slobodu. Jer mislim da ljudi da je to najbolji oblik kad ti shvatiš da možda je nešto izvan tvojeg dometa, da ne možeš to riješiti, kažeš ne znam, idem slušati druge ljude, tražiti nekog koji je bolji od mene u tome, otvoriti se malo. A s druge strane, imaš gro ljudi koji na ovo pitanje bi rekli sad meni treba ovo, treba ono. Znaš, imali bi potpuno drugačiji
Pa da, gledaj, ja odgovor. ne volim reći sad da treba ovo, treba ono, zbog toga sve šta ja kao, svaki nekakav ono prijedlog koji ja sad dam, na primjer u slučaju ono školskog sustava, će imati smisla, ali kao trebaš gledati to na te nekakav bigger picture, kao na jednu ruku i možeš ono samo jedan put reći, nam trebaju profesori koji će biti motivirani, mladi, energični i željet će tehnologije budućnosti, znaš. Ja sad kako to postići? Pa on ćeš reći kao zaposli mlade profesore ili ove postojeće energiziraj. Kako ćeš to napraviti? Pa ne znam. Kao. Razumiješ, kao ljudi imaju neka polovična rješenja ono, i svi znaju ono šta bi trebalo biti na kraju i šta bi zapravo trebalo biti nekakav end goal i kako je nekako ono utopijsko viđenje obrazovanja, ali nitko ne zna kako to postići. I mislim da takvi ono komentari su apsolutno ono bez veze. I baš to mi se čini kao jedan isto veliki izazov, kao mi imamo taj projekt srednjoškolska ideja godine, biznis plan natjecanje za ljude koji su bili kao ti neki srednjoškolci i onda postoji jedno veliko ono pitanje na kraju, mi tražimo njih neki projekt, ideju godine, u smislu ono raspišu na neki na ono biznis plan itd. I onda kad dođe trenutak ono realizacije projekta, ljudi shvate da je to ono zapravo da je ideja mikroskopski ono mali dio, da je to tek početak, a da do ovog dođeš trebaš imati zaposlen niz ljudi, trebaš imati par Kickstarter kampanja iza sebe i tako, pa daj, ajde mi reci prvo šta držim u rukama i reci mi... Da, dakle, ovo što držiš u rukama to se zove Chatter, piše sa CHATTER kao američka riječ, odnosno engleska riječ. Ja ga palim dolje. Pališ ga dolje skroz prema desne. Evo jesam, opalio sam ga. I dolazi da je engleski riječ i chatter, što znači kao čevrljanje ili tako nešto. I Dobre. Cijela fora je, dakle, ovo tu je uređaj koji... Dobio sam emotikon. Evo, ja sam postao sad emoji i cijela fora je da ti dobiješ dva ova uređaja. Oni su kao walkie-talkie, dakle nešto ono, ne treba ti nikakva SIM kartica, ne treba ti Wi-Fi da bi ono komunicirali međusobno, ali fora je da ih ti slažeš sam i onda ih možeš sam programirati i preko toga učiš o ovim bežičnoj komunikaciji i zapravo pokazuje ti da ne trebaš ovaj Wi-Fi i mobitel da bi komunicirao. I ono što taj uređaj može slati te kratke tekstualne poruke, može slati emoji, može slati mimove i osmišljeno je kao nekakav walkie-talkie za moderne generacije. A da, ovo što si rekao istina da ono stvarno... Napisao sam hvala, ali kako da pošaljem? Evo ovo tu tipku, ali sad mi se ovaj tu ispraznio, ali ih nisam ovaj napunio prije pa inače, se neće niš vidjeti. Hvala ti. Hvala tebi. Da, ono što si rekao, ono, to je vrlo bitno zapravo za naglasiti da jako puno ljudi ono, ima neku ideju i onda meni ljudi stalno dolaze na neke proizvode pičat i dolaze mi s nekim idejama i jako se boje za tu ideju, kao svi se jako boje da će ti neko ukrasti ideju. Je tako? A generalno ono što sam ja skužio je da sve što ti zapravo izmisliš, svaku neku ideju koju ti napraviš, onako ona je donekle originalna, ali već postoji nešto na tržištu nešto takvo, ali čak nije bitno da je ta ideja nekako ono sad ultra mega dobra, kao ja sam sad izmislio, ne znam, novi oblik energije, ali načelno neće ti baš takva ideja past na pamet. Ono što je bitno je ta neka realizacija i ono što se dogodi da u tom procesu od kad ti izmisliš tu ideju do samog onog konkretnog proizvoda prođe još jako puno vremena i jako se puno puta ta ideja izmijeni, evoluira. Ono. Kao ja na početku kad sam radio taj Maker Buina, ja sam to skroz drugačije zamišljao taj uređaj, sami koncept. Nisam uopće planirao da će to biti nekakav edukacijski uređaj. Ja sam to radio samo sebi iz nekog hobija, možda bi to prodavao, ali nisam uopće planirao sad prodavati nesastavljeno, kužiš kao nekakav kit, i s vremenom ta ideja ti evoluira. I da, načelno ta idejica ti je samo nekih par posto, dobro je imat dobru ideju i stvarno ti pomogne i trebaš konstantno zapravo evaluirati da li to što radiš ima smisla, da li postoji potražnje i ne zapetljati se u tom nekom procesu same izrade proizvoda. Jer ima jako puno ljudi, znam, ima jako puno frendova koji tako ima neku ideju, hoće napraviti nekakav proizvod, ali uopće ne vide da ta njihova ideja nema smisla niti nikakve potrebe, jer samo vole razvoj tih proizvoda, a ne razmišljaju, znaš, van toga. Ali da, načelno... Kako je to je fakat jako teško nekom objasniti šta ti govoriš, sad dok ne krene nešto raditi, jel tako? Mi možemo sad pričati o tome, joj znate to vam je tako, ali ti jednostavno dok stvarno ne odlučiš da kreneš raditi, ne možeš spoznat uopće šta je tebi sve potrebno, jer nisi svjestan dok jednostavno ne napraviš taj prvi korak. Jel tako? Da, mislim, gledaj, definitivno razvoj bilo kakvog proizvoda, rad na bilo kakvim projektima, to je onak sve jedan super learning experience i načelno trebaš prihvatiti da
u većini slučajeva ti ne možeš procijeniti da li će nešto upaliti ili ne. Evo, mene svaki put, imao sam sad 3 Kickstarter kampanje, svaki put kad lansiram neki novi proizvod, uvijek je nešto jako novo. Naprimjer, Maker Buino igrača konzola koju sam sastavljaš. Ja to lansiram i kao ti ne znaš kako će ljudi reagirati. Ne postoji tako jako puno uradi sam igračih konzola, pogotovo ne na tom Kickstarteru i u tom obliku i ti možeš napraviti neko istraživanje tržišta koje će biti donekle, znaš, ograničeno. Istraživanje tržišta doslovce nije nekakav marketinški pojam koji trebaš imati sada call centar sa 10 ljudi koji će zvati ljude, nego doslovce istraživanje tržišta kreće tako da pričaš prvo sa svojim frendovima, onda pričaš sa mamom, tatom, bakom, strinom, nekim drugim tamo dedom i onda nakon toga pričaš sa malo ljudima na nekim sajmovima, onda pričaš s ljudima u školi, s ljudima na fakultetu i onda zapravo u svemu tome pokušavaš skužiti iz njihovog feedbacka, koji feedback ti je ok, koji nije ok, koji se ponavlja i nakon toga onda to proširiš da zapravo još veći pool ljudi napraviš. I onda prema tome ti možeš dobiti nekakav feeling i napraviti neki educated guess šta bi imalo smisla, šta ne. Ali dok ti ne lansiraš to na tržište, ti apsolutno nemaš ne znaš 100% nikada kako će ljudi reagirati i da li je ta tvoja prezentacija dobra i na koji način to maksimizirati. Dok to ne lansiraš, nema načina da znaš. I mene svaki put zapravo mene svaki put strah kada lansiram neki novi proizvod, na primjer taj Maker Buino, pa smo napravili Makerphone, to onda pak telefon koji sam sastavljaš, pa onda to je bio praktički treba SIM kartica? U telefon treba. Da, i? Jesu Telekomi tu bili onak zainteresirani? Pa sad jedan smo lansirali taj telefon i oni su napravili event, to su bili onak supportive ovdje u Hrvatskoj, ali dalje negdje po svijetu nismo baš dobili nekako pretjerano interesa od Telekoma, znači dosta teško do njih doći i tak malo nekonvencionalno proizvod, nekakav telefon koji sam sastavljaš, pa onda su se bili tu malo skeptični i ponavljaju pitanje neki security concern, jel tako to, ali dobro. I sad, na primjer, taj Standbox koji smo lansirali, opet je bilo nešto jako novo, opet je to bio nekako kao usluga gdje se ti zapravo subscribeš i onda dobivaš novi proizvod svaka 3 mjeseca, kao nekakav STEM, kao subscription, učenje kao subscription, kao nema praktički ništa drugo na tržištu, šta je donekle slično ovome što mi radimo. Sad nisam shvatio, daj mi to objasni. Znači, kakav subscription? Kako funkcionira Standbox? Dakle, Standbox je, koja je fora? Mi smo skužili da naši kupci jako vole naše proizvode, ali imali smo velik turnaround između dva proizvoda. Tipa, lansirali smo sad taj Makerphone 2018, ali mi 2 godine nemamo šta kupcima ponuditi. Ja imam fanove koji nas pitaju, kupili su i Makerphone i Maker Buino i žele kupiti sada nešto još drugo, žele kupiti, još ući dalje i mi im nemamo što ponuditi. I onda smo se sjetili da bismo mogli napraviti kao zapravo taj experience da se ti pretplatiš i da ti dobivaš svaka 3 mjeseca novi proizvod koji je baziran oko određene teme, oko određenog projekta i koji će te zapravo naučiti nečem unikatnom, ali da ne izbacimo sam jedan proizvod, nego tu zapravo paletu na kojoj se ti pretplatiš. I kroz taj Standbox smo pokazali 6 proizvoda. Pokazali smo prvih 6 zapravo, koji će biti u prvih 6 tih boksova i bit će u razmacima od 3 mjeseca. Prvi proizvod koji ćeš dobiti se zove Spencer. Nisam danas sve donio, ali mi se nije dao sve teglit ova. Prvi proizvod se zove Spencer i to ti kao radi sam Amazon Alexa. I fora ti je da ti njega sastaviš i onda imaš Home Assistanta i njega možeš programirati, učiš o tome kako funkcionira voice recognition i speech synthesis i spaja se na internet, IoT i tako svašta interesantno. Drugi proizvod je, koji ćeš dobiti onda 3 mjeseca nakon toga je DJ Pult, zovemo ga JD. I taj DJ Pult sam složiš, možeš ga onda programirati, fora je, miksaš na njemu i tako to. Treći proizvod koji dobiješ je Wilson, to je autić koji je autonoman i to je kao zapravo uradi sam mini Tesla. Ti zapravo njega složiš, on ima kamericu i onda ga možeš naučiti da pomoću computer visiona ti prati cestu. Četvrti proizvod je nova varijanta Maker Buina koja se zove Byte Boy, gdje ti onda imaš zapravo unapređenu verziju Maker Buina koja ima ekran u boji, možeš ga programirati preko novog sučelja, ali također služi kao kontroler za ovaj autić koji se dobio u prošlom boksu. Onda nakon toga dobiješ ove 4. 6. boks je sat jedan koji smo napravili kao smartwatch koji te uči machine learningu itd. Uglavnom, fora je da se ti pretplatiš
platiš na taj boks, dobivaš ga ono svaka 3 mjeseca. Poštom dobijemo to. Dobiješ poštom i svaki taj projekt te uči, dobiješ elektroniku, dobiješ knjižicu, dobiješ edukaciju na internetu još dodatnu i učiš zapravo o zasebnim temama u svakim tim boksovima i boksovi su zapravo povezani, odnosno mogu se nekako spojiti jedan i drugi određeni. To mi je djelo onak strateški dosta zanimljivo, onda nekog vežeš uz taj proizvod 6 puta po 3 mjeseca. Pa da, nemamo ti ne trebaš kupiti odmah svih 6, mi ljudima možeš kupiti jedan boks, pa ako ti se sviđa onda nastaviti, možeš kao Netflix to cancelirati, ali fora je da smo pokazali prvih 6 proizvoda, da ljudi vide šta je zapravo to. I onda će biti 7. Biće i 7, bit će i 8. Sad imate vremena kao do 7. Tako je, premda mi već imamo u planu svašta nešto, ali da. Dobro, super, ali kako sam vidio prije ovog, u trenutku snimanja ovog videa na Kickstarteru kampanja ima 95.000 eura. Da, dolara. Dolara. Američki, da. Isto jako puno. Šta misliš do kuće to se za tako trljati? Pa gledaj, ovo tu nam je sada najbolja zapravo kampanja koju smo napravili, najbolji Kickstarter, bolje nego Makerphone i mislim da bismo mogli premašiti onaj iznos koji je Makerphone napravio, onih $324,000. Ono što bih htio samo naglasiti za sve gledalce da je to, radi se o prihodu, a ne profitu, dakle nije da meni sjedne na račun tih $300,000 koje dobijemo, nego su to zapravo narudžbe. Kickstarter je portal na kojem ti dobivaš prednarudžbe za svoj proizvod, nakon toga ti onda trebaš taj proizvod proizvesti, isporučiti, onda ako to nigdje ne zezneš u tom procesu, onda ti zapravo nešto novaca i ostane. To je više kao nekakav fancy pre-order shop za proizvode koji još uvijek ne postoje. A kužiš šta ti hoću reći? Nadam se da ste svi ostali skužili što je htio reći. Jesi ti skužio? Ja sam skužio, mislim da to meni dosta jasno. Meni je to super onako kako ljudi brkaju neke pojmove, osnovne ekonomske, ali tako, pa drago mi je da si opet educirao malo. Pa da, zbog toga što generalno postoji, znaš ljudi i mediji isto jako to krivo percipiraju. I znaš, kad neko vidi da smo mi dobili $300,000 na Kickstarter, onda oni misle da je to nama sjelo direktno kao tvrtci, ali ne vide koliko tu zapravo truda i muke još treba proći u isporuci tih proizvoda prije nego što tebi nešto ostane kao. A dobro, medij mora staviti naslov Gajšak dobio $30,000, a teško je sad jer ti si kao Maker Bueno i Gajšak, kao ono što smo pričali, nisi celebrity, ali opet si prepoznatljiv nekako. Pa da, definitivno moje lice je jako bitno u cijeloj toj priči i prodaji tih proizvoda i to je neka autentičnost koju ne bih htio izgubiti zbog toga što jednostavno svaka ta Kickstarter kampanja, svaka nova firma, svaki novi proizvod uvijek moraš imati nekakav taj origin story i priču o ljudima koji stoje iza tog proizvoda zbog toga što se ljudi vežu uz ljude. Ljudi se ne vežu baš toliko jako uz proizvode, znaš, i onda nekako to je dio zapravo našeg identiteta i nije neka izmišljena priča. Mi smo ovako krenuli kao ekipa iz garaže, ja sam, pa onda s bratom, pa s tatom, pa onda sa friendovima, sa ljudima koje smo onda zaposlili, koji su radili jako dugo na minimalcu, da izgradimo tu tvrtku i to je neka autentična priča koju se ja ne sramim podijeliti. Mislim da nas jako puno ljudi podrži. Koliko sad ljudi radi? Sada nas ima 15, nisu svi full time, imamo jako puno studenta koji nam rade, nekih 5, ali da, sad nas je stvarno dosta. I imate novi ured? Imamo novi ured, evo, na Lučkom, 270 kvadrata, sad smo se dosta, smo se upgradeali i sad je to zapravo jedan malo zbiljni tim ljudi s kojim stvarno možemo jako cool proizvode raditi. Evo, nikad nismo brže zapravo radili te proizvode i nikad znači, bolje. Znači ne radi se u Kini ovo tu, nego se radi? Ne, zapravo mi te proizvode sami, ono što je bitno da mi njih osmislimo, razvijemo, isprogramiramo i proizvedemo. Sad ne proizvodimo ti sve dijelove, zato što, na primjer, ne možeš izmisliti svoj čip i proizvoditi ga u Hrvatskoj. To mi je možeš, ali baš nije pretjerano. Nemaš novaca za tako nešto? Nemam baš novaca za tako nešto, nadam se da ćemo u nekoj fazi imati. Ali, na primjer, proizvodimo ti ova kućišta kod nas, imamo ti strojeve s kojima režemo ta kućišta i također ove tiskane pločice sastavljamo tu u jednoj firmi na Dubravi. Znači te tiskane pločice dođu prazne i onda strojevi zapravo stavljaju iz kolutova te komponente sitne, predlemljavaju ih, zato što neke komponente se moraju zalemiti koje su sitne strojno, pošto ih korisnici, odnosno ljudi, ne bi mogli zalemiti ručno. Da ono što također radimo ovdje tu kod nas je da sve to testiramo, pakiramo, šaljemo, skladištimo
I ono što je najbitnije zapravo osmislimo te uređaje i generalno su, ko što sam rekao, unikatni. Tipa za ove sve proizvode smo isprogramirali sami svoj operativni sustav, čak smo i brandirali, da, ovaj zove se Circuit OS. I to je open source. Tako je, da, je open source i taj operativni sustav, još uvijek nije to nigdje blizu, znači nekog operativnog sustava koji imaš ti na svojem Androidu ili iPhone ili nešto, ali stvarno ponosan sam da možemo napraviti nešto tako da za ovaj mikrofon, odnosno Ringota isprogramiramo svoj operativni sustav, izmislimo cijeli kompletan hardware i praktički napravimo sami svoj proizvod. To je nešto što stvarno je jako, ja bih rekao, iznenađujuće da nas nekoliko tamo što nas razvija, nas troje zapravo radilo na tom telefonu, da uspijemo takav proizvod napraviti. To je, stvarno usipali smo srce, dušu, sve taj proizvod, jako puno smo na tome radili. Moj mlađi brat, inače, koji je još uvijek u srednjoj školi, Emil, koji ima sad 17 godina, isprogramirao taj telefon više manje sam, i mislim da je to stvarno jedna jako lijepa priča da se time hvalimo. Bravo za Emila. Emil je super, da. Kako je to, ajde sad još samo sekundu na to, znači dođeš u situaciju da ti misliš raditi nešto za sebe, onda dođeš da moraš neku proizvodnu liniju napraviti. Moraš napraviti neku serijsku proizvodnju, kako to onda? To nešto moraš novo učiti o svemu tome, jel tako? U smislu Da, pa definitivno kao... Sad evo, da tebi dođe neko, recimo igrom slučaja, možda neki gledatelj, kaže ja ću sad naručiti 500 komada. Nije baš lagano proizvesti 500 komada bilo čega, a osobito ne ovako nečega. Definitivno, između, kao kad napraviš jedan prototip ili nekakav production prototype, mi to zovemo nešto što je spremno za proizvodnju, da kada ti napraviš tak nekakav prototip, treba ti još proći jako puno truda, vremena, grešaka, stvari koje ćeš naučiti dok ne možeš zapravo to proizvesti u nekoj ozbiljnoj količini. I imaš savršen primjer ti kad smo krenuli razvijati te telefone, mi napravimo taj telefon, jedan komad, napravimo da radi super sve. Da napravimo 10 telefona super radi, da napravimo 100 telefona testnu seriju. I jedan po telefoni ne funkcionira kako se spada, odnosno ne mjere ispravnu voltažu i gase se prerano. Sad, koja ti je fora? Ovi procesori koje gore koristimo imaju nekakvu toleranciju u smislu da svaki određeni postotak drugačije mjeri voltažu i zbog toga telefonu ti traje duplo kraća baterija. Uglavnom da ne duljim, telefoni ne funkcioniraju uopće. I to je nešto što uopće ne razmišljaš o tome kad radiš jedan uređaj. Te kada radiš 100 uređaja, kad radiš 1000 uređaja, kad radiš 5000, 10.000 uređaja, onda razmišljaš o takvim nekakvim stvarima i jako brzo takve stvari naučiš. Također trebaš paziti na taj nekakav quality control. Ti trebaš zapravo izmisliti sam taj proces kako ćeš ti provjeriti kvalitetu tog svog proizvoda. Mi izmišljamo svoje alate, zapravo to se zovu inače kao ti test jigovi, kao zapravo te alati koji ti testiraju te uređaje, gdje ti zapravo moraš sam izmisliti neke testne točke, gdje moraš sam izmisliti taj software za taj uređaj, gdje ti moraš zapravo ispitati ono što si napravio da se uvjeriš da radi. I znati prepoznati kada to ne radi. Zbog toga što hardware je nesavršen, živimo u nesavršenom svijetu i dogodi se svašta. Neki dobavljač ti pošalje neispravne komponente, ti naručiš krive komponente, u tvornici nekoj nešto ko zeznu i onda stave krivu komponentu ili nešto treće i za čas ti napravi jako puno materijalne štete, za čas ti propane tvrtka ako ne padiš takve stvari, kužiš. Da, jedno logičko pitanje koje se nameće, što ti misliš o modernim mobitelima? Dobro, sad smo došli u dosta čudnu temu. Moderni mobiteli, pa gledaj, to je alat koji je jako bitan i mislim koji je revolucionarizirao taj način na koji se rade stvari, način na koji živimo, način na koji putujemo, način na koji jedemo, način na koji komuniciramo, pogotovo se to se iskazalo ako smo bili svi pod ovim lockdownom, koliko su ti mobiteli zapravo bitni i koliko bi zapravo taj svijet izgledao drugačije da, na primjer, sada je bio nekakav lockdown 2005. Kuriš, se može zamisliti kako bi to skroz drugačije izgledalo zapravo. Tak da... Ali korisnik si ti isto, imaš tu na stolu ti je Imam tu smartphone i mi to Ring, odnosno mikrofon što smo napravili, nismo napravili kao replacement za tvoj iPhone, nego zapravo da te nešto nauči, da te nauči kako funkcioniraju mobiteli i da ga actually možeš koristiti. Super je, na primjer, za neko roditelje koji žele kupiti djeci nešto što nije actual smartphone, super je ako želiš imati nekakav sa strane telefon s koji ćeš pokazivati friendovima, koji će ti zapravo koristiti, super je ako želiš programirati nešto što nije samo neka igračka,
nego actual mobilni uređaj koji može pristupiti mreži, ali nije zamjena za ono tvoj smartphone. I ja ono, sam velik fan i pobornik ono smartfona, promijenili su ono način na koji živimo i radimo. Ja mogu ono priznati da s poslovne strane ono smartphone meni užasno puno ono ubrzava sve što radim, pola mailova odgovorim preko telefona, i praktički možeš raditi gdje god hoćeš, tako da, eto, to je moje mišljenje o smartphonima, da. Ti imaš još neku temu koju želiš otvoriti, da misliš da smo pokrili? Pa ne znam, mislim da smo pričali o svemu i svačemu i onak baš mi je drago šta si me pozvao da pričamo. Ne znam, evo, mislim da smo sve pokrili. Ne znam, evo, ajmo dalje na kovu kutiju, ili ako ti imaš nekih. Da, čekam sad cijelo vrijeme da vidim koju cool temu dobiti. Dobrodošli u naš futuristički dio emisije, ali premda Albert je već bio dosta futuristički, tako da ovo mu ne bi trebalo biti čudno. U čemu je riječ? Ovo tu je jedna kutija gdje mi smo izmislili jedan novi koncept koji je u test fazi, bagovit je i papirići unutra su dosta čudni, tako da i možda dobiješ neku full čudnu temu. Okay. Uglavnom, svaki gost izvuče jednu temu, moramo pričati o njoj, to jest on mora pričati o njoj, ja ću sukreirati, to je razgovor, pa 5 minuta ćemo valjda izdržati. I na kraju, ako se uspiješ, ako ne, onda ćeš nam javiti putem mobitela neku svoju temu koju ćemo baciti unutra, napisat ćemo ime, tako da ti možeš usositi nekog sljedećeg ko dođe. Može. Ili čekamo usositi nekoga, evo uzet ćemo ovo tu. Ajde. Vidimo šta piše, sad pročitam to na glas. Da, pročitam na glas. Koncept monogamne obitelji za starije. Ljudi žive u velikim poligamnim zajednicama gdje svi zajedno odgajaju djecu. Wow, ovo je baš jako provokativno. Ovo je jako provokativno. Ja ću još jednom pročitati, ti se saberi Ovo je baš moram priznati da nisam bio nikad na ovakvom podcastu, tako da znači, ne znam kako usositi nekog više od ovoga. Razmišljam, možda možeš, znači koncept monogamne obitelji za starije, ljudi žive u velikim poligamnim zajednicama gdje svi zajedno odgajaju djecu. Razlog ovome sam dao mali intro, znači Željko Malnar je po meni napisao najbolju putopisnu knjigu Hrvata u potrazi za staklenim gradom i on je našao kao neko mjesto između Afganistana i Pakistana gdje su ljudi tako odgajaju djecu, doslovno ona uzrečica selo odgaja djecu, tamo je to bilo kao se događalo u praksi. Sad što ti misliš, 2700 je i monogamna obitelj je totalno zastario koncept. Čekaj, to je zapravo cijeli koncept komuna, jel tako? Mislim, jel tako? Išao sam u gimnaziju, mislim da trebam ovo znati, kind of, može biti neka... Samo, to je nekakav kao ekstremni zapravo socijalizam ili komunizam, nešto tog navedenog. Mislim da netko je zapravo imao tu foru kao... ali dobro, okej, sad vjerojatno će se naljutiti neka profesorica na mene, što ovo ne znam. Da, evo, vrlo interesantno pitanje, moram priznati da nisam očekivao ovako nešto, nego da će više biti nešto u smislu šta misliš, hoćemo li imati holograme 2700. Ja nemam pojma, mislim da bojim se da ne kažem nešto sad na podcastu glupo i onda će me kasnije citirati, zato što mislim da za ovakvu temu... I to isto, mislim da za ovakvu temu bi trebao napraviti nekakav research. Mislim, hvala Bogu gledam Netflix, pa sam gledao Explained, super seriju tamo i preporučujem bi svakome da pogleda takve stvari. I imali su tamo isto nekakvu epizodu o monogami, poligami i tome. Ja šta si tamo naučio? Pa iskreno gledao sam to, dosta sam bio posmat, tako da se pretjerano ne sjećam ali otprilike bi rekao da je moj nekakav komentar da nekako ne mogu puno predvidjeti budućnost, ali nekako mislim da monogamija je nastala s razlogom nekako i mislim da je vrlo utopistički i vrlo nemoguće zapravo da generalno cijela civilizacija živi u nekakvoj velikoj poligamnoj zajednici, to mi je nekako nepojmljivo, sad nemam pojma, možda sam jednostavno tako jako close-minded pa onda ne mogu zamisliti nekakav svijet koji na taj način funkcionira. Ali ono što bi se sam htio osvrnuti je da generalno ljudi stalno pričaju monogamija, poligamija, otvorene veze, zatvorene veze i to. Generalno mislim da nije rješenje naći drugačije to nekakvo uređenje zapravo u tim nekakvim ljudskim vezama, nego zapravo mislim da je tu nekako kompletno rješenje samo da se ljudi zapravo povećaju nekakvu toleranciju na druga ljudska bića, da više komuniciraju, da više pričaju. I kao nekako to uređenje, da li je to monogamno, poligamno, nešto treće, nekakva kombinacija tog dvoje, nekako pada u vodu, kužiš, po meni,
sad, ne znam, evo, šta ti misliš, šta bi ti rekao? Ne znam, zvuči mi ono kao da dođeš na maksimalnu toleranciju, onda je poligamija, ona maksimalna tolerancija gdje nema, zamisli kao recimo svijet, ne znam, da izmislimo cjepivo, evo kako bi došli do toga, neko dođe izmisliti cjepivo protiv ljubomore, na primjer. I sad niko više nije nema više osjećaja ljubomore, bi to bilo onak, kao da smo došli do poligamne zajednice. I onda, je li to preduvjet zapravo poligamije, je li ljubomora, ili je funkcionalnost života u smislu, i odgajaš dijete s nekime, imaš neko iskustvo, obitelj... Mislim da nije samo ljubomore, kao jednostavno stvar je nekakve funkcionalnosti života, kao i, znaš, ne vidim jednostavno, kako bi rekao, ja osobno ne razumijem, znaš, kako se možeš komitati, znaš, na više ljudi istovremeno i ne vidim kako bi to moglo funkcionirati. Znaš, nije stvar emocije ljubomore, stvar je i tog nekakve, šta ja znam, komitmenta, ozbiljnosti i načina na koji je to uređeno. Kao jednostavno ne vidim kako se možeš fokusirati na više ljudi i još uvijek da to bude nekako zdravo, normalno i da funkcionira. Mislim, evo, ja fakat mislim da nisam dobra osoba za ovo tu pitanje i ja sam simple man koji radi edukacijske igračke, tako da ne znam je li moj odgovor dobar. Mislim da si trebao naći nekog sa filozofskog fakulteta za ovo, ali to bi bilo mojih 50 lipa na ovu temu, tako da... Ideja je s ovime tu da nekog stavimo na neko outside of the box i da usosimo nekoga, da vidimo kako razmišlja i pozivamo naravno sve medije da iskonstruiraju neku izjavu. Ako je ovo pitanje ovako, ja se bojim šta još tu ima unutra. Ja ne znam ko je to smišljao onako, ali ja se bojim to čitati. Ima i Vuk Vuković isto stavio neke teme, jer on je bio zapravo test, pokusni kunić, ti si drugi. I naravno, ima ih još tu 10-ak i sad moram pohvaliti za sve lude ideje moju redakciju Srednja HR i Mirovina HR koji su smislili te ideje i naravno ti možeš isto napisati neku temu i onda ćemo napisati tvoje ime još dolje da neko zna kad izvuče, ajme neću nikad kupiti Maker Brino. To su dobra ideja, da, to je. A dobro, znaš kaj je to i taj negativni PR je isto PR kažu, jel tako, tako da kao izmislim neko jako glupo pitanje, još uvijek ću dobiti na popularnosti. Svim dragim gledateljima i gledateljicama iz monogamnih, poligamnih i svih ostalih zajednica preporučam da odu na Kickstarter, da te zaprate, tebe mogu zapratiti ili imaš otvoren profil na Facebooku ili na firmi da pogledaju stranicu od firme. Circuitmess, da, tako je. Circuitmess, imamo cool postove, imamo neki put mimove i smiješne stvari, zapratite nas. I ja se nadam da kad bude bila 5., 6. kampanja da ćeš se vratiti na ovaj izgled mladog dečka. Budem change sad svaku kampanju na cik-cak, tak da Ili možda neka rokeš će biti, privlačenje pozornosti. Ja sam mlad čovjek, želim isprobavati stvari, želim isprobavati različite lukovi, frizure, Osim poligamnih zajednica, ali lukovi su okej. To mi baš ne bi to sti isprobati, ali da. Hvala ti puno i hvala što si sudjelovao u našem u futurističkoj kuti. Veseli me tvoj doprinos u koji ćeš staviti unutra. Super, hvala tebi i eto, nadam se da sam rekao nešto pametno i ništa, vidimo se nekom drugom prilikom. Vidimo se ekipa, čao, pretplatite se na kanal. Ringajte taj notification bell, lajkajte, subscribe-ajte. To.